Kardom don marli pini ni la ko puthot wang thola na le tum klang bom mate ka chinghona ya channel Karbi 2.0 long la pen aprang sika do ka ve afanta ni lihin pen Kardom pajirik lo Kardom la pen non kelang bom na le tum la Karbi 2.0 channel long sia kimi lang polote subscribe tha la pen adung het belar janda dui da ka ber pon ek thala la polote monon fit ni li kapre information mate update le wan sta na le tum mobile long nangkeli da prang ya phan la se pini ya video bang kenali tum la kai kia son theklong le pot la thumbnail mate title la long la son thak thak se la so phut thak se nili pini the thi nives tanali tum hanang than pon po la si kai kia son ali tum la intro bang lang pori go la intro lang det pen video le cheng pon phil na tang te nali tum intro lang igon la penalitum LASO video description ng link longi LASO link long penalitum ber igoi ber det pen lason interface ng klang po mati lason arjanai hui chingpuik po la penalitum handak penta check damelo la penon nilidang thithini nang than pon ik penalitum phan la si video pading de pin penilidak nang than pon po la pen dak nalitum dak thek pon long lo SIDBI Recruitment 2022 post description SIDBI la full form banana tum dak thek long po small industries development Bank of India pia la short form bang SIDBI lo la has invited interested and easily the candidates apply for the requirement of 100 assistance manager we can see in general stream. For more information, candidates may visit the official website. The website on penalitum visit mate langdam ikme. Pendak to tell nalitum the vacancy bang thek pon long po the 100 assistance manager vacancy do. La sening hang tum jogdun tamek la pen Kosonsi se jog naing ma la pen kan ana det ma do la pen pp documents naing ma lai hoi ni lidak nang than pon ikpo la sinalitum video skip ke pin penang lang dun ikbo mo la pula nalitum chini ikpo la pen daga vacancy details of SIDBI requirement 2022 name of post assistance manager grade A general stream lakin dag number of post nalitum dak pen thek pon lang po dak bang klar ik dak lo number of post 100 la pen da nalitum la salary ta lang pon ik me thek long poni 28,150 rupees la pendak minus lason dolo lai aku badi 17 years anot nalitum dag 55,600 anloi salary bang misen la pen education qualification banalitum kapure kan siki uning mang deng bang nalitum dag pen thek polong po bachelor degree la pen in law la pen or bachelor degree in engineering la pen preferable civil electrical mechanical or master degree in any discipline ya dak tok thailo dak la kapore ang deng bang lan an unein danali tumtat langpon ingon nili dak jumnang mong people la sidak dingo ke tok bang la sinali tum la langpon pamen nalitum lapen pore pon pame ingon lapen next bang maximum marks bang ke nai bang dak the candidate must be have score a maximum of 60% marks nei or first class lapen 55% second class in case of SC ST tumhan mandak 55% ant chok ant accept lapen kaprek tumhan dak 60% nei lapen kai fly ning bang kenali tum how to apply for la SIDBI requirement interested eligibility candidates may apply online visiting SIDBI requirement portal candidates may also applying through our page the link di nali tum da technology online application jong se apply duni ninghang polote dak la click here long berno la pen apply dun ingon la pen dak advertisement sinali tum lang igi polote dak ber igo la pen telegram hai hui la pen official website la hai hui ta dak piklang pon thailo apare update bang nali tum dak ni dak pen piklang pon ikpo update that bang la hello important that ke launch bang ke dak
4 laso achiklo tarik pli si kelon slo mate advertisement piklang lo lapen dak last date at 24 laso March 24 ando last date lasin ning hang tum jogdun tame lapen job type bang dak banking job yo lapen SC ST latum hanle rupees 175 ni application fee fan lo lapen others bang kan ali tum dak thek ponang po others tum han bang 1100 application fee lo la bang ke lapen dak total post nali tum thek ponang po dak 100 ando lasi nili nali tum han advertise lotona piklang ekpo nili dak nang piklang pon ikpola advertisement aluta la hello advertisement alola small industries development bank of India la nang litum dak thek pon head office bang dak Sebi Tower 15 Osok Lucknow sidayo lapen dak advertisement number lai huin dak thek ponlang pon litum lapen important dates and timelines opening of online registration gateway payment fee March 4 penol lapen closing of online registration gateway fees bang nalitum dak thek ponlang po 24 March lapen dak nalitum card of that determining live nalitum dak pen par exam date bang nalitum dak April 16 arni lapen interview bang nalitum pan May 2022 date bang tokte mo jasta nalitum jogdun pol information long po lapen dak tok details sa tok bang do da ko tokong o lapen lang si important bang nalitum dak kachini ning bang kala the details of number of vacancy and reservation kan ansi doman nalitum dak thek ponang po last salary bang la anlo lapen dak vacancy bang 100 lapen SC tumhan le 16 ST tumhan 7 lapen OBC tumhan le 24 lapen EWS tumhan le 10 UR tumhan le 43 lapen la hai hui pangbar pet pensi pangrompet pensi dak 100 an lapen out of which reserve for PWBD it's item tumhan le 1 lapen OC tumhan le 1 dak wen lai hui dak nang le tum pore pon iklong product pen ha dak tok thailo lasi dinglen dak a page total 29 an do lasi 29 an arlo pen ni lita dak bana pure pet bang ni liton edat po pure thai an ne tapen physical hai hui ko sonson ma dak ta category lai hui dak tok do nationally tum download ik pen lang pam me pen nali tum apply dun ning hang polote apply dun tame salary hai hui tame sen dak lasi lesson nanane kedam matel son apply dun si kimi bon hormu banga lasining hang tum banga apply dun no laso video description os tame link do po nali tum link dang nam pen lang me la pen details sai nali tum pore pon ego la pen nali tum laso video description long link longi laso link long ber ik pen nali tum dam ego la pen nali tum apply dun ning hang polote apply dun ego la pen Kosonsi se form fill up ning ma pulote thek pulote pinika siksak do pulote nili lo fan comment long stamen nalitum narjigon lapen nili so video description long ta contact info filo dak nang homri gon lapen nili ing thi nivesta nang thanonik po lapen nili kaching hon subscriber atum la Karbi techa family atum jong si copy pinia video jong si naslam pining pulote nili fanam puigon lapen nili nang bor ipi ponali tom han lapen analitum so Karbi 2.0 channel long thek long po tangte pinia video long banga la anchot la simo next video long la chitong nang lapen dome thakme kadu kavela Karbi ke lang ra duan phan stame nilihin pen Kardom